So if pastors today namhlanje beziholela bona emhlambini kaNkulunkulu Okay. baze basethe ngcono makuthiwa bayaphiwa kuthiwa ke sibonge nje ingcebo zikaNkulunkulu usho ibandla manje i-pastors appreciation is a forced bayenza bangakhulumanga nebandla balicele bavele bayiphoqe ukuthi ayibe khona bathengelwa imoto bephoqa bethangane usibanibani uyayilokhuzi baphiwa bani imoto bathengelwa imoto ngempoqo so kuhle uma umuntu ekupha Yeah. ngomusa lento kuthiwa i-pastors appreciation kahle kahle yegebengu eyoxotsi ababafundisi abaxoxa abakhuthuza ngako ibandla likaThixo yabona incwadi mayikhuluma nabelusi incwadi Acts izenzo chapter number 20 of verse 28 ngaqala verse 17 ukhuluma uPaul ukhuluma ukuthi sengiyahamba ngiyazi ngayo mhlawumbe ngibona ngibona ubuso bami nina nonke ngishumele phakathi kwenu uthi niyazi ngishumele kanjani ngithanda verse 28 uthi ke siqapheleni nina into yokuqala if you are a pastor you must look at other pastor ukuthi uhamba kahle na before uzokwelusa ibandla likaNkulunkulu siqapheleni nina bese niqaphela nomhlambi kaNkulunkulu anibeke kuwo umoya engcwele kuba nibe wabonisa bokwelusa ibandla likaThixo azizuzelana ngegazi lakhe uthi ngiyazi emva kokumuka kwami kovuka amadoda lapha phakathi kwenu akhuluma okunye uthi adusa abafundi avunga iBhayibheli ukuhunga is to manipulate abanye baba manipulate ukuthi babalandele bese iBhayibheli ithi ke nangaphandle koqhamuka impisi ingakho ubona abantu eNigerian bafika la eSouth Africa ngelanga lifika ngalo lupastor iyeke intshebe iyeke yonke into libe upastor noma kade lingasonto libuya khona ibona ke abantu abafikela bazokodusa kakhulu bona abantu besibele okushini bezokhonza edrobheni hayi because bafuna uNkulunkulu bafuna into ezenziwe edrobheni so ngiqonda ukuthi ke mfowethu ama pastors appreciation ama business amadoda hayibo azoba rich awuthenga imoto amadoda na awudla mnandi ngokhisimusi kodwa athi sebenza uThixo angiqashe ngitshela usembuzi zami noma izimbuzi zami wena bese uzisenga ngazange ngisho ukusenga uyisenga lesipoteni kuyasengwa kanti mfundisi basuke bese hayibo ukusenga phela senga abazana lento abazana abayiboni bagcwele kulamasonto lokudlala nami ngwenzi udlile manje usengile nawe bambathi ubuye kosenga nawe uthi iBhayibheli bengathi alikhuluma lutho ngalento engenzayo lithi imbi ingakho ngathi let me repent before I die yabona I don't want to die there I must repent